to cheers oi yang kati. Awinda head priest kaya vasi oi nuyatem Jesus oi na mama kot angau na kuwang wati. Kuivanga kot angam maawiya kiyang wati. Kia fangatemo ngkot oi hingo wakan. Hanengka kay enga ita Passover nu nangam kiyang wati. Pilate o kwawa yim na uye ina napa ina takutama. Hainya kwanga ai tu wati amata oi kot awimnanga. Na oi kwata kutamanga. Ama onga kuiwa mia kimangota he eva nainga oinga nta fe umatapa yanenda. Pilate o anta kot anga yam na uye ina Jesus oi maanuta ina oi takutama. Ndinga chu ya kingoita o Hawaii. Jesus o takutama kingdom angkanga kwa taunga mheria. Ma kingdom angkanga kwa taun henga eva ngka wamnga ma makaniyo. Ina ma afangko nina me chu ya fe umana mani ya kiyete eva. Hanengka ma anuwanga kingdom angkanga kwa taunga mheria. Aneng kama Pilate o oi takutama antinga kingoita. Jesus o kwa takutama ndi kwa katinga ninga kingondi kwa ma nengko oni kandabang kati ina kwa ma ni kwepati kwa tauna ninganga kwa tawat ama temnang kati neme o kana mama ama o kana ma kwa tawata nta may nangwa nka manga kata hinangwati. Pilate o oi takutama kwata wat anga neme pieti. O kwai paka na tamangka ina o anta kwa awa yim na uye ina chu takutama nia o yakui wa fi hingom wangka kiye. Hanengka ki hai wa mga fadidi angat haati. Ni tarimang kati ama fangkoy maka kuimang kati kadapusin wi atanay Passover mapang. Hainyam tinga takup matanga ni chu ya kinga aoy niyatam hainam to atam nantiya. Wakana ma anta o na tau takatamanga. Ntinga ma aoy nga mumto atahi pada pasi oy na ma hiya tau. Ina pada pasi onga ama aku hakoti. Heani na Pilate o Jesus oy na me ina aoy ipeka ku ina meta niyata ka ima. Ina maka hikinga awa ukay yang afanga. Namau neme fati kinga oy e kepa tawe niyamaku. Ina aoy ko awo nuyatu. Ina iva hamata fati namau aoy kuyatamanga. Ina takutamanga awati chue ya kinga to. Ina aoy kuya fe unda ipeka ka imanga. Hani Pilate o anta kwa awa yim na uye. Ina takutama hingo ani ni aoy haina na makapa haikana na angkata heuna. Ni aoy kui wafi wedani hingo muang kakiya. Ina Jesus yo nakapma kepa tawe uka yang afanga kuya tu afa ina liva hamata kuya tu afa na aoni yo katama. Ina Pilate o takutama hingo wani amata oy mapau nga priest na ayeta ina potisi eta aoy hingon wanu o takatamanga aoy ya kwawya uneta havi aoy ya kwawya uneta havi. Pilate o takutama haya oy na mau ina aoy ya kwawya uneta havi mapiam ni kuy wafi ota wedani hingom wangkakiye. Chu Pilate oy takutamanga kukungo fatiti ina na kukungo tatakati aonga yan na penay mapiam aonga takatati ninga god o yaim kondi. Na Pilate o kwata ya ipaka katan uya ao iya havakim. Heani Pilate o fana makawia kayang kati Jesus oy nung atam na nata. Heani chu o takutamanga
ndia ma oi kum to ati ngang ntinga sisa oi ya kai pat oi me kayang ama onga kai ya kai va kinga kaya makana mangkati a oi ya khwanga sisa oi kamung kwata mangkati Pilate o kwa ipakata katan wiya ina sisa oi na mama kauyapma ina Pilate o kota kay maungwa ipiyangaw iya kap mama ko awa takata maungwaw hawa kaa haneng ka kay Hebrew kwaundanganga takata maungwari kapata ina mapa ita Passover anga kay maungwa kate mama mapa awa ipmetana Pilate o chu e takutuma hay ekinga oi hingo wani hay ana kai eo na tau takutumanga Makau yo ate a o ya kwa yo net a havi Pilate o e takutuma ni hay ya kinga oi iya kwa yo net a nanti Pristen na a wa kwa takutumanga na ya kinga nga fangkonati a o nga sisa oti he ani a o ches oi e fe umana kuima a o ya kwa yo net a huna ina Jesus oi na mau ina oi na mama kumanga